ndebera umuntu bita hari tweet yakozwe n'umuntu bita Shaba Kazungu. Who is this person by the way? Uyu Shaba Kazungu ngiye kuguhereza tweet ye, reka nyiguhe uyirebe. Forward kuri nde, kuri Oswakim, yego, hanyuma ni forwarding kuri that is enough. Hanyuma forward hando yanjye izi reba kuri WhatsApp. okay. Okay. Kazi nyihereze na Oswakim. Forward to Oswakim. Okay, ndabizi muvuga igifaransa, ni mumfasha kuri icyo kintu. Oswakim, ndebera iyo muntu, iyo ntuza ngo haye bimeze bite rero. No kuvuga ngo muri iyi video, reka video nyikine muyumve. Ni ukuvuga ngo iyi video ahantu nacanganyikiwe, ahantu niho rero naje kumenyera exactly what is going on. Kutari kuvuga ndapfuye. Uze kunsomera nta kibazo. somera iyo nkuru, nsomera iyo nkuru ko ngiye kujya noneho mu byatumye nzaha ngaho uyu munsi. Somera iyo nkuru gatoya. Bon, l'Alliance Fleuve Congo, AFC, Yego. c'est un cadre politique temporaire. Ihuriro AFC. Oya, urayisoma? No, komeza. Sobanura. Cyangwa mbisome byose nzo gusobanura nyuma cyangwa kugira ngo ntaza kuvuga amagambo atanditse reka tuvuge kantu ku kandi. L'Alliance Fleuve Congo, AFC, c'est un cadre politique temporaire. Alliance Fleuve Congo ni urubuga rwa politike rw'agateganyo. Appelé à évoluer plus tard vers une autre forme d'organisation. Yashyizweho cyangwa yahamagawe kugira ngo izahinduke inyuma yaho gato undi murongo mushya cyangwa indi organisation. Komeza. L'Alliance Fleuve Congo est d'abord un cadre temporaire. Alliance Fleuve Congo mbere na mbere ni urubuga rw'agateganyo rwaremwe kugira ngo ruhuze abakongomani bose baturutse mu mashyaka ya politiki. Ni urubuga rw'iki? Rw'agateganyo. Nushaka kurekeraho. Ese reka nkomeze ndaza kugira komeza rero ni gushaka. Alliance est donc d'abord un cadre temporaire créé pour rassembler des Congolais issus des partis politiques, des mouvements citoyens et de la société civile afin de dénoncer la mauvaise gouvernance, la légitimité contestée du pouvoir et l'incapacité de l'État à résoudre les problèmes du pays. Cette structure reste provisoire et pourra évoluer vers un autre choix. Nous avons gardé à côté le nom du M23 parce que le M23 est en quelque sorte ce que notre coordonnateur Corneille Nangaa a l'habitude d'appeler le fils aîné de l'AFC. Okay. Bo rero nahingeze ahantu havuga ngo mbere na mbere ni urubuga rw'agateganyo rwaremye kugira ngo ruhuze abakongomani bose baturuka mu mashyaka ya politike, mu mitwe, imihuriro y'abaturage, société civile, kugira ngo bamagane ubuyobozi bubi ndetse no kwiyitirira ubuyobozi kwa Tshisekedi n'ubushobozi buke bwa leta kugira ngo dukemure ibibazo byugarije igihugu. Urakoze cyane. Ubu buryo
buzaguma ari agateganyo ariko Ego. bushobora kuzavamo andi mahitamo. Niyo mpamvu twagumanye izina rya M23 iruhande rwacu, kubera ko M23 mu bundi buryo nicyo n'ubusanzwe coordinateur wacu, umuyobozi wacu Colonel Nanga akunze kwita umwana w'imfura wa AFC. Ni ukuvuga ngo M23 niyo nkingi ya mwamba y'ihuriro Alliance Fleuve Congo. Numva rero wakomeza ubwo nambisimuye neza bamfollowing, nambisimuye nayi banyanfollowingure. Asante sana. Urakoze cyane. So here's the thing, tugende gatoya rero wumve ahangaha niho naje mva. Muribuka bimwe na hantu nahereye? Do you remember? Video uze kuyumva Bertrand Bisimwa arabisobanura neza cyane. Uraza kubisanga hano Bertrand Bisimwa ari kubisobanura muri video. Ni video iri aho ngaho, video nayikohereje link nguhaye, ni video ya Bertrand Bisimwa. Tugende gatoya mu nyumve neza cyane rero. Bimeze biti. Godifata nkimara kureba ibyo bintu, naje kumenya amakuru yuko umwe ashobora kuba ari Bertrand simbizi. Hagati ya Bertrand ntabwo ndi kwibuka umuntu bambwiye, hagati ya Bertrand cyangwa Nanga cyangwa Fande Makenga bagiye ahantu bita Ibweramana. Muzi definition y'Ibweramana ugiye kugera Iminova aho kwa mwami amazi matoya gafatwe wiba, ariko se n'indi muntu wazamuye nk'ibi bigoryi, ariko se nka modereta munakira itima mu kweli imbere y'abantu 400 nyamunsi iraza akakora ubugoryi nk'ubu gafatwe wiba. Mubwire uwo mugingi ngareka ibyo bintu. Kandi moderators please, mbana connectinze TikTok na ntuza please behave, mujye menya n'abantu muzamura kuri pano. Thank you so much. So muntega amatwi munyumve neza cyane rero hano ibintu birakomeye. Ni ukuvuga ngo amakuru mfite, umwe muri aba bayobozi hagati ya Nanga na Bertrand na Makenga, umwe bagiye ahantu bita Ibweramana. Ibweramana kwa ari gukeza Imana y'Ibweramana. Bagezeyo baramubaza ngo Mose we, Abanyayisiraheli bagejejehe? Ati Nyagasani, Abanyayisiraheli dore tugeze ku Farawo akomeje kumbera Farawo. None se kubera kudakora neza Mose bimeze bite? Aterega Farawo, ati Farawo kandi Farawo twaramuteje ibi bituma chicken ko Farawo tumufitano tumufite Farawo ajati. Atunumva Farawo afite ingabo nyinshi, ingabo ze Farawo kandi twarafashe ibikeri tukabimwohereza Farawo Farawo adahumeka. Ati woya Farawo ni Farawo. Babwira Mose bati Mose rero warakoze muri Israel uzahareba, warakoze ngaho ncumbikiraho, warakoze genda utegereze impinduka. Niko Imana Ibweramana zabwiye Mose. Hanyuma nkibaza ngo uyu Mose ninde? So Mose bakimara kumubwira gutyo, akimara kubona ubuhanuzi buvuye mu ijuru ko agomba kugenda agategereza impinduka. So here's the thing, nagiye kubona mbona Bertrand akoze iyi statement muri kubona. Bertrand Bisimwa akimara gukora iyi statement, Godfather ngiyewe nk'umuntu connectinga dote ibi bintu naje kubona muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo niba mwakurikiye iyi statement Abe amaze gusoma, irasobanura neza cyane ko ni ukuvuga ngo AFC ni yari provisoire, AFC ni agateganyo, they are waiting the big stuff. Bafite niwe Kristo, bategereje Mesiya. Niba ari agateganyo, hari abategerejwe, hari ikindi gitegerejwe kugira ngo iyo provisoire iveho, none waboneke permis de conduire, umuhanda bawinjira, imodoka zitwarwe, kaburembo yinjirwe. Ninde muntu utegerejwe? Ninde muntu utegereje kugira ngo iyi provisoire iveho, noneho ikintu kijeho? Kabila ari Goma, Kabila yamaze kugera i Goma, tayari arahari. Ninde muntu utegerejwe wundi? M23 ngera garutse. Kabila ejo bundi nabonye yongeye kunyeganyegamo, gusa anyeganyezamo gatoya. M23 kuba yongeye gukomeza kuri M23. Dusubire inyuma turebe ngo M23 ninde? M23 nituza gusubira inyuma turasanga ari le 23 mars
bari muri revendication za CNDP. Mama yake muzala mama, ni ukuvuga ngo nituza gusubira inyuma, ni ukuvuga ngo hano M23 definition cyangwa impamvu yayo kuba bongeye gukurura M23 bakazana mu mitwe y'abantu, bivuze ngo M23 ni revendication za 23 mars zikomoka kuri CNDP. CNDP iyi yarwanaga nande na Kabila turi kuvuga na Rigoma. My question is, CNDP is back. CNDP iragarutse. CNDP iragarutse. Barajya kwicara ku meza. Ibyo CNDP yarashyize ku meza arizo revendication za 23 mars zakoreshejwe kugeza n'aya masaha. Twaba twagiye kubona gutya muri minsi avuga AFC ihindutse temporaire, ihindutse M23. Nuvuga ngo AFC igiye kugira iruhande, ahubwo M23 nk'umwana mukuru ubu ngubu noneho igiye kwinjira, igiye kuva muri provisoire yinjire mu kintu kiri big. None igiye kwinjira muri action nyamukuru, igiye kwinjira mu bintu bifite action. Ibintu muzi connectinga dote. Kubera iki Imana yabwiye umwe muri abayobozi ngo genda witegure impinduka? Bombo class. Imana zibwera mana urenze iminova cyangwa utaragira iminova gato, zabwiye umwe mu bayobozi ngo genda utegereze impinduka. Atari ko Farawo, ati Farawo twaramuziritse, Farawo ntabwo ashobora kugira ikintu akuhungabanya, wowe warakoze ibyo wakoze, warakoze, go and wait a change. Izi mpinduka rero mu ntega amatwi munyumvereza cyane ndafi kurangiza kugira ngo ubutumwa bwanjye butambuke, cyangwa mbabwire uko ngiyewe mbyumva nka Godfather mu byashwanya ngo byahishuriwe abaswa. Ahangaha nahise mbona izi changement bafata ikintu twavuga ko ari ikintu kinini nka AFC bahita bayigira provisoire, bayigira ko ari y'agateganyo. Nahise mvuga nti kumbe the change is coming. So iyi change ije, Kabila Rigoma, ninde ugiye gutwara ubu bwato tugiye kwinjiramo? Ninde muntu utegerejwe muri ubu bwato? Niba AFC iri temporaire, niba AFC iri hariya nka gateganyo, niba AFC ari ikintu cyari haragitegereje the big thing, ninde muntu ugiye kuba kapiteni w'ubu bwato? Ubu bwato buraza kwinjirwamo nande? Ahangaha turaza gusubira inyuma twumve amagambo ya Perezida Kagame avuga ngo I wish ko buri wese yakwambuka akajya kujoiningirwa, bakajya kujoininga ba Kabila n'abandi, hanyuma ikibazo kikava mu nzira. Ninde muntu ugiye kugenda muri ubu bwato? Kapiteni w'ubu bwato ninde? ko batubwiye ko AFC yari temporaire na ko famille wabo. Hey! Tega amatwi tega amatwi, tega amatwi wumva ubeho. Listen to me. AFC iri temporaire. Umwe Betra cyangwa nanga whatever avuye ibweramana, Imana imuhaye ubuhanuzi ko mugende, warakoze kubyo mwakoze, Mose warakoze, genda utegereze impinduka. Godfather, I'm here to tell you this, my people. Nje mu guconnectinga dote nkimara kumva mu gifaransa gikeya cyo muri vuzete, abantu mwize muri Nusome muraza kumfasha kugisobanura. Nagiye gusoma kira gifaransa abamaze gusobanura, ndagisoma ndongera ndagisoma, nshaka bamfasha kugisesengura, numva ukuntu bagaruye M23 bisobanuye 23 mars. Ndavuga ntubagiye kubaho ibiganiro hagati ya PPRD ya Kabila yari yaragiranye amasezerano na CNDP bigapfa akavamo umutwe wa M23. Ndavuga ntubu turi kuvugana mbere y'uko urugendo rutangira, birashoboka ko PPRD igiye kujyana ibiganiro na CNDP, ubundi bagafata urugendo bikaba bombo clap. Turi kujyana, ntimunyite umusazi. ntabwo uri umusazi inshuti yanjye. Ntega amatwi mugende gatoya bro, mu ntega amatwi ndababwiye ngo I'm here. Ntabwo ibi bintu nabwiye ngo listen, reka icyo bita master planner planning, ibintu nabwiye ngo ibintu ntabwo byoroshye. Tega amatwi nyumve neza cyane. So it's gonna be huge change. Biraza kugenda gute? Nukuvuga ngo nkimara kumenya aya makuru, nkareba ukuntu bafashe ikintu nka AFC Bertra akakizana akagira temporaire, cyangwa akavuga ko cyari ikintu cy'agateganyo, ko gitare cy'amahanga. Ninde muntu ugiye kuba kapiteni w'ubu bwato? Ninde muntu ugiye kuba kapiteni w'ubu bwato niba iki kintu bari barimo cyari temporaire? AFC. Niba M23 igarutse tena bakayidistenga na AFC, who is this person gonna read this stuff? Niba agiye
akagisunika akagipushinga hagiye kuba indi nyito, ninde muntu ugiye kuba dereva? Muntega amatwi neza cyane. Izi mpinduka, iyi mana y'ibweramana urenze iminova yatanze ubuhanuzi kuri Mose, bakabwira Mose ati Mose warakoze ku byo wakoze, genda utegereze impinduka. Izi mpinduka nizo ntegerejeje amaso. Nizi ninde utegerejwe? Uru rugendo ninde muntu uzasimbura Mose mu gufata uyu murongo? Mose yarinde? Ntabwo nzi Mose, ntabwo nzi, ariko ku makuru ariho nuko bimeze. Bivuze ngo soon as possible mugiye kubona change, vuba bishoboka hagiye kubaho impinduka. Ariko ngewe mu kureba nkavuga ngo izi mpinduka ziramutse zibaye, mwibuke ko hari amasezerano, nubwo turi kuvuga na ni PPRD ya Kabila yamaze guferinga itakiri ku butegetsi, ariko hari amasezerano yagiranye na CNDP, murayibuka. Kubona aya masaha M23 igiye kwinjira mu kindi kintu, ariko bagafata AFC bakayigira temporaire, bakavuga ko cyari ikintu cy'agateganyo bari barimo, bivuze ngo kugarura izina M23 bongeye guterura revendication zabo za le 23 mars. Kuvuga le 23 mars egari kuvuga CNDP. Ntabwo Kabila yigeze agirana ibiganiro na M23, ntabwo byigeze bibaho. Bivuze ngo ntabwo Kabila afite ibyo ashobora kuganiraho na M23, nta masezerano bafitanye. Ariko hari uwemu yakoreye CNDP, yaje kuvamo company za le 23 mars, byabyaye le 23 mars ariyo M23. Bivuze ngo Kabila kugira ngo afatanye urugendo n'aba basore bongere gukorana, nuko bagomba kugira amasezerano bakorana yapfuye le 23 mars no batari ku butegetsi uyu munsi turi kuvugana. So Kabila amasezerano yishe yari ayandi, yari aya CNDP. Niba amasezerano yapfuye yari aya CNDP, CNDP yaba igiye kongera kuzuka, CNDP yaba igiye kongera kwegura umutwe. Noneho Kabila kugira ngo akorane n'aba basore yakoshonye, akamanza agakiriyaringa umwama, akamanza agaheha ayo yaneye. Tunaisha ubwo ubusesenguzi bwa Godfather nkanjye. So here's the thing, ikintu kiriho nuko ubu turi kuvugana change, hagiye kubaho impinduka uko byagenda kose. Ayo ngo ntabwo nza kubinyura uruhande, namanje kubasubiza inyuma, mbabwira one by one, mbabwira wishes za President Kagame zo kumva ko abantu bagenda, abantu bose bafite capacity, bo bafite n'umuhamagaro wo kugenda bakayigoma bakajya gufatanya n'abandi. Narihereye ndarira ndavuga na Vande pika, uwakubwira kwigoma bidakunda, abantu bose batakirwa. Impamvu batakirwa ni iyihe? Ndamubwira ati impamvu batakirwa nuko ikibuga cy'indege gifunze. Ikibuga cy'indege kigoma kirafunze. mu gikoni umva Godfather, mu gikoni baracyategura ibyo bakize abashyitsi, buri wese azaza rwose, Urabizi ko ndi gutura agarantiyo. urabizi ko nakunda umuntu uvugira mu mvanye muri spirit. I'm sorry, ubu mvanye muri spirit kandi ntabwo mbikunda, urabizi. Bangushyiremo agasenda n'akunyu. So ahangaha ndavuga nti ikibuga cy'indege uramvangiye. So ngavuga nti ku ikibuga cy'indege gifunze, kandi tukaba dufitemo n'abadamu batagomba kujya kunyura ku ikosi rumanga, kubera iki Makenga adafungura ikibuga cy'indege buri wese akaza yisanga, abafite ama private jet bakaza, abateze business class bakaza, buri wese akaza yisanga. Wafunguye ikibuga cy'indege Fande, ikibuga cy'indege gikomeza gufungwa. Noneho pika kimara kuvuga kuriya naravuze atafari ikatata, wakubwira ngibwira abasore bawe fungura ikibuga cy'indege. Ariko the thing is, niho ku makuru mfite niba ari Bertrand, ntabwo ndi kubyiruka n'ibyuka nababwira, hagati ya Bertrand na Nanga cyangwa Fande Makenga, umwe yagiye Ibweramana on Saturday, kuwa gatandatu yagiye Ibweramana. Ageze Ibweramana hari agasozi basengero kameze nka mountain prayer. Mountain prayer ni kari agasozi kintuza agasozi kintuza kibugare ka mountain prayer. Ibweramana naho karahari.
munyumve neza cyane. Hmm. Noneho ngo agiye gusenga Imana iramubwira Mose, Mose ntama nakuragije, Mose abanyayisiraheli barihe? Nuko amakuru mfite ngo Mose aramubwira ati Mana turakora, ariko ikibazo gihari ni kimwe. Ikibazo gihari, Farawo Imana iravuga ati ndakwiyamye. Farawo ninjye umufite, namwoherereje ibikira amazi narayahindaguye. Farawo nta mbaraga. Reka ntushyire comment kuri Farawo. Ngo nyamara nibyo, Farawo afite ingabo nyinshi kandi ingabo ze ziri kuturwanya. Mungu wangu, icyakurikiyeho ni iki? Imana ibwira Mose ati Mose rero warakoze cyane, dore ngigira igihugu cy'isezerano uri kukireba, ngaho subirayo mu butayu utegereza impinduka. Yesu nashimwe. Turi kumwe? Ubu turi kuvugana, Mose ategereje impinduka. Izi mpinduka nizo godifata ngandi kubabwira, none ngakonekitinga tote nkababwira ngo izi mpinduka. None muri izi mpinduka mbona ubutumwa bw'umuntu bita Bertrand Bisimwa. Birashoboka ko ari wagiye guwasanga ari we Mose ndi kuvuga, ntabwo wamenya. Bertrand Bisimwa kimara kubigenza gutya nibwo yaje muri iyi statement avuga ko AFC M23 ari agateganyo. AFC ari agateganyo, yongera kubibutsa ko M23 iri hariya kandi ifite revendication. Izi revendication bagiranye na PPRD ya Kabila. Ni PPRD ariko ntaza gukotora, nta muntu wamfasha ko niyo ndi guturagurika gutya babigize. So my question is, ninde ko Kabila ari Goma, nani M23 kabiri Goma, AFC kabiri Goma, ninde muntu wundi utegerejwe muri izi mpinduka? Izi mpinduka zigiye kubaho, ubu bwato bunini bugiye kuza, ko twagenderaga muri bote, ko twaje gusanga AFC yari umusibu karagateganyo. Cyese ni unsomeye nabi metre abe, ariko niba AFC yari agateganyo, none bagiye kwinjira mu kintu kiri serious. Who is gonna read this stuff? Ni AFC ribuze guhindura izina, biraza kugenda gute? Kabila ari Goma, yamaze kuba hari Goma. Kabila is ready to take over. Ntabwo hanga ndibuze kubabwira mujyanisha abanyarwanda byahishuriwe abaswa. Kabila niba agiye gutekinga over, but remember, Kabila agomba kugira bimwe yumvikanamo n'aba basore yakoshonye imyaka myinshi. Ntabwo ari umuntu washobora guterura gutya, bagomba kubaka ikintu gishasha. Kabila agiye kujyana nande mu kuyobora kino kintu na ku famille wabo. Kubera iki kwinjira muri tubyite Sauveur Congo? Reka tubyite gutyo kuko biri kose, niba Kabila ari hariya bakameshoninga kandi bakasaba ko hari abantu bamushaka kumujoininga, who is going to join this man? Kubera iki nani M23 ihise yidistenga mu kinyabupfura na AFC? Kuko AFC ntabwo ikesista niba yari agateganyo. Ni iki kintu gishasha muri kunyumva neza tukujyana? So the stuff, ibintu bigiye guhinduka, ibintu birahindutse, ariko muri kuguhinduka no muri izi mpinduka mfite amatsiko nkanuye amaso. Ariko noneho ku makuru mfite, umuntu bita Mose akimara kuva ku musozi w'Ibweramana kujya guhura n'Imana y'Ibweramana, ngo yagize ngo yaraje abwira abanyayisiraheli. Wa mugabo wafashaga Mose inkoni ninde? Umwasemuraga murabizi ko Mose adidimanga. Wa undi ninde wundi? Aroni. Aragenda afata ba Aroni, arabwira ati Aroni we, ati yego Mose we, ati nimwitegure, birashoboka ko abanyayisiraheli bagiye kwambuka. So ubu ngubu rero ntimunatekereze ko space nababwiye cyangwa cyari cyanzanye ngana namaze kukibabwira. So mutegereze impinduka ziraje, ariko igomba ubu turi kuvugana Kabila ashobora gutekinga over. Ariko my wishes, niba Kabila agomba gutekinga over, bivuze ngo ntabwo ashobora kuza nyuma y'amanyanga yakoze. Tekereza ko aya masaha ibi ntabwo ari ibyifuzo, niko mbibona. Aya masaha agomba kwicarana n'ubuyobozi bwa CNDP bamara kwicarana ibintu bakabifixinga, amasezerano bakayavugurura, none niba ari gufatanya n'urugendo bakagenda afite amasezerano ameze fresh. My question is, CNDP is back. Niyo mpamvu umuntu nka Bertrand Bisimwa aya masaha uhagarariye CNDP, uri mu mwanya umwe mu bakadre ba CNDP, aya masaha dufite CNDP iri hariya ari revendication za 23 mars, yaba ari hariya afashe CNDP akayivanamo gatoya muri AFC kugira ngo binjire muri iki kintu bafite ibyo bicara bakaganira na Kabila. Tikaza ngisubize. Yego.
icyo navuga cyo il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Hari ikintu kinini cyane kiri hafi kubaho kandi azaba n'ubundi ari coalition, ahubwo nk'uko umuyobozi yabyibajije yabivuze, impamvu bagumanye izina M23, impamvu AFC ari temporaire, impamvu Sauveur Congo nayo byanga byakunda nta mbaraga ufite za gisirikari ku isi ya none n'iya kera yose ntacyo uba uvuze mon cher. Kugira ngo rero habeho izo mbaraga zo kugira ngo bahangane na Kinshasa, ubona ko imaze kwinangira umutima nka Farawo, birasaba nyine yuko buri wese, umukongomani wese, umusivile, umusirikari, umunyapolitike, bose bishyira hamwe, hanyuma ubwo byanga byakunda bikazazana n'izina noneho rijyanye n'izo mbaraga. Niyo mpamvu bakomeje ku mazina ya M23 yaba na AFC. So, urumva rero ibyo urimo uvuga nk'ubuhanuzi bwawe rwose birajyana n'igihe, kandi yaba Kabila ntawe uzi ko yagaruka akaza agafatanya n'abantu bahanganye imyaka igera muri 10 n'ingahe, hanyuma tukabona key players batandukanye barimo baraza. So kandi hari na slogan ivuga ngo we leave nobody behind, we leave no one behind in this fight. Umva aho ngaho nta muntu n'umwe mu by'ukuri ugomba guhezwa, nta n'uzahezwa. Niyo hazabaho na za amnesty n'ibintu byinshi cyane kugira ngo habeho icyo kintu gishya turi kubona, soit sudanisation, soit bla 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 bla. Nuko nyine bisango key players bose barimo kandi bafite akantu kuvuga ngo uwo mugambi kugira ngo tubone total liberation, nuko maguye zose za politike, amatiku n'ibindi byose bijya ku ruhande, insubordination, kwikanyiza, gusuzugura ubuyobozi, ni byinshi. Discipline iri hariya igoma kuzageza aho tuzagira iri tight kandi irakomeye, iri unbreakable. So ndumva ibyo uvuze 80% birashoboka cyane. Thank you so much. So amakuru nayo ubwo mbabwiye 1%. Ikintu kiriho ni kimwe, ni iki ngiki ndababwiye ngo nimwitegura ikintu gishyashya. There is a big banger igiye kubaho. Kabila mu mwitegure nka president agiye kuyobora kino kintu mu byange mu byemere. Ibi ngibi ntago mpanuye ndabibabwiye, that's the reality. Ahubwo agiye gukorana ninde? Kabila ari igoma. Ko Kabila ari igoma, tukaba tubona Bertrand ahanga twereka ko hari ikintu kinini gitegerejwe, cyari gitegerejwe, ariyo mpamvu AFC yari temporaire. What is going on? Niki kirekire hano, ntabwo ndibuze kubabwira byinshi. Ndamutse ndezanga navuga ibyo ntateguye kubabwira. Mutegereze, Godfather am here, turi kumwe. Ariko mbabwiye mu connecting ibi bintu, nababwiye ko umwe Mose avuye ibweramana n'ahantu ugiye kugera Minova gato, yari yagiye kwa gatandatu w'icyumweru cyabanjirije ikiganiro cyabaye cya His Excellency. Yifuzaga ko abantu bose ba joining igoma bakajya gufatanya n'abandi kugira ngo bavane ibibazo birimo hariya, ariko kuba yakurikiye. Ariko ngo Imana yabajije Mose ngo kubera iki ibintu bitagenda nkuko byagenda, ngo Mose aramubwira ati ikibazo ni Farawo. Ati Farawo ntumubeshyere. Barangije bati noneho genda utegereze impinduka, turaje turebe icyo gukora. Ngayo nguko byagenze. Urabona kuva hariya harimo imyumbati myinshi cyane, uva hari harimo amakahwa ya kwa mwami. Ngo yavuyeyo arangije ageze igoma, arahamagara ngo igihe maze mu masengesho mbere yuko muntegurira ka potage, ndashaka kubabwira ko Imana Rurema yambwiye ko agiye kubaho impinduka. So ngayo nguko. So amakuru nabagiraga nayo ngayo, Godfather ntabwo ntimutegeze ko ndibuze kurenga aha. Amakuru nuko bimeze, ileshange image. Hanyuma noneho Bertrand aza akonfaminga exactly what is going on. So Bertrand gufata M23 akayidistenga nukuvuga ngo aha ngaha ni mu yandi magambo AFC Bertrand ayifasha yijugunya ibishanga. AFC ayifasha yijugunya ibisanga, arangije ahita aretira M23 yongera kwibutsa abantu M23. AFC yari temporaire, hanyuma noneho ngiyi M23 kandi there is something big. So ku makuru ngo dufatangeraho nuko kugeza ya masaha dutegereje kubona impinduka zigiye kuba. Dufite Kabila igoma, byanga bikona agomba kuba president. Ariko noneho ubu bwato ninde mu kapiteni? Nta bwato bugira kapiteni umwe bro. Ubu bwato ninde ugiye kubutwara? Turaza kubwinjiramo dute.
ngaya makuru ariho uko byagenda kose there is no change, ariko change zo kushobora kubaho yindi nuko ibintu byose bigiye guhinduka from bottom, bigiye guhinduka kuva hasi, bigiye guhinduka byose kuva hasi. Uru rugendo cyangwa iyi modoka Kabila agiye gutwara araza kuba afite konvayere nde, ni bande baza kuba arimo, abagenzi baza kuba ari abahe. So mwitegura impinduka soni vuba. Mfite space nzakora umusibe ejo, ntabwo nzavuga nkoresheje imigani nk'ubwo bari kuvuga mu mazina yabyo. So munyitege ngayo nguko bimeze igoma, anytime change ni change. Hanyuma reka dutegereze uko biza kugenda. Ngayo nguko, this was Godfather. Ugira ngo ndaza kurenga hano, kanda ufite ikintu uvuga mbere yuko ngenda hano kuri Twitter. Urakoze Godfather. Yego. Ndagusuhuje na babe n'abandi bose bari hano. Icyo mvuga mu munota umwe nanga ntunageramo kuri space yawe nigeze nkubwira kuri umuhanuzi, ariko wenda ushobora kutabizi. Icya kabiri ndavuga ngo Bibiliya ifite isezerano rya kera rya Nirisha. Ariko bakoze isezerano rya kera bazanye rya Elisha, irya kera ryakomeje rirakora. Ndababwira ngo igitabo kidafite isezerano rya kera nta kamaro, ntabwo ryaba rifite agaciro. Nanjye ndavuga ibyahanuriwe ngo baswa bigahajya ngo bigahishwa abanyabwenge. Abanyabwenge babyumve, isezerano rishatire mu gitabo cya Bibiliya ntabwo Bibiliya bifite agaciro. Rero ngayo nguko. Urakoze cyane. So gahunda ukuntu imeze nkuko nabibabwiye, ntekereza ko uko niko biri nibizi impinduka nkuko turi kuzibona. So ntekereza ko mbere yuko hajyaho ubuyobozi bundi ni bw'impinduka, niyo mpamvu mubonye ntimutekereze ko akwiye guterura. Ntabwo Bertrand muze kuba video iri hariya, Bertrand kuza agafata CNDP M23 akongera kuyizamura mu mitwe y'abantu, akanibutsa abantu ko M23 iri hariya turi kumwe, ikaba ihagaze hariya, ntabwo ishobora kuza gutyo, ntabwo byapfuye kuza. Bivuze ngo amasezerano cyangwa ibiganiro bigomba kugirwa na M23, bagomba kubigirana nande nabo bagiye gufatanya urugendo nabo. Abo bagiye gufatanya urugendo nabo ni bande? Ni Kabila yagiranye ikibazo nande, cyangwa Kabila abantu agomba kujyana na biganiro no gusubukura ibyavuye muri 23 Mars. So bivuze ngo mu maso yanjye cyangwa mu mboni zanjye ndimo kubona CNDP yongeye kugaruka. Uru rugendo cyangwa iyi coalition uri kuvuga CNDP is back. Ryasezerano ry'iso ugiye kuvuga niko bimeze, kuko M23 ni revendication za 23 Mars za CNDP zikomba muri CNDP. So bivuze ngo baraza kujyana ibiganiro na CNDP. Ninde muntu uza guhagarara CNDP muri ibi biganiro hamwe na Kabila kugira ngo batangirane kino batware gutwara buno bwato? Muratekereza ninde ushobora kujyana na bino biganiro? Afande Makenga ariko zo muri CNDP harya yabikora. Harya abandi bari. So so ngayo nguko. Hanyuma rero kambibutse ngo mwese amakuru mfite, ndatekereza izi mpinduka nizibaho n'ikibuga cy'indege kiraza gufunguka, noneho buri wese agende yisanga, ntabwo kibuga cyongera gufungwa. Mudende nazankamira tukicwa tugakorerwa ubwicanyi, ariko na n'ubu ngubu akaba nta rwibutso na rumwe tugira. Izo ntwari zose ziri ku rugamba zikomeye ku muheto kubwo kudushakira ubutabera, muzakomeze mwigire kuri iyi nzira iyo u Rwanda rwanyuzemo, ntitukazacika intege, tuzakomeze twigire ku Rwanda. Ntabwo abatutsi ari bwo bwoko bwakoze amakosa ku buryo twazajya duhora duhigirwa buri hantu hose. Ntabwo tuzahora twitwa impunzi, ntabwo tuzahora tuzerera ntawe twambuye. Tuzakomeza duhagarare ku kuri, kandi nubwo tuzaba duhagaze turi kwicwa, tuzahagararana n'u Rwanda kubera imbaraga dufite, agahinda dufite. Iyo tutagira umugongo w'u Rwanda uduhetse ngo tuwuririremo, ntabwo twari kugira imbaraga na n'ubu ngubu zo kujya byibuze kuba hari ahantu runaka tugeze. Iteka ryose nzahora nshimira u Rwanda rwandeze rukangira umugabo, nkaba nashobora kuza byibuze
nkavuga imana yo mu ijoro izarebe iryoze abo bantu bose batuziza ubusa kuva mu 1900 kugera mu 1900 kuva mu 1994 kugeza na n'ubu ngubu amaraso bamennye mu Rwanda bakaba bumva adahagije, bakaba bumva gukomeza kuyamenera muri Congo. Twese tuvuga ikinyarwanda, ndavuga mukanyumva, mwarakoze kubana natwe, u Rwanda rwarakoze kundera, kandi nge amaboko u Rwanda rwampaye ntago azigera asumba inda. Nzakomeza mvuge ibyiza by'u Rwanda nk'umwana wavukiye mu nkambi yo mu Rwanda, nkakurira mu bisigo nkora, mu butumwa ntanga. Nzakomeza mvuga uruhare u Rwanda rwagize mu kwibaka kwacu. Imana izabaho umugisha abantu bose bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi 1994, tubari inyuma tutirengagije ubwicanyi buri kudukorerwa mu gace mvamo. Imana ibaho umugisha, kandi nyine twifatanyije namwe, kandi mukomeze mukomere, natwe turakomeye. Urakoze.